umama uStella wakaThumali igama lami ngaziwa ngalo Stella ngafike egqoka sekuthiwa nguSipia Mabuza sekwadume likaSinta-ke laseGondweni lama ngilani sekhaya nguStella ngisebenza emnyangweni waka-National Department yaka-Sport Arts and Culture hayi la eprovinsini hayi la eThekwini e-National ngifuna ukuyicacisa nje ukuthi ivela kuphi indawo ngu-Director General onezinsuku ey'ngaki namasonto amaningi ngu-Director General ubasiwani-ke ubaba uGayton Mackenzie bamthanda abanye abamthandi banezinto abayishoyo ngayane abanye abanazo into abayishoyo ngayo kusanayo basiwami ngireporta kuyena directly njengo-Director General waka-Sport Arts and Culture yena uminister waka-Sport Arts and Culture ngaphansi kwale-GNU engicabanga ukuthi muhlala la eSouth Africa yazi kuthiwe-ke asichaze ukuthi sizimvelaphi ngaphambi-ke ngokuthi ngiqale ukusebenza e-National Department engiqale khona ngo-2020 njengo-Deputy Director General at that time. Ukuhlukumezeka siyazi ukuthi it comes in many forms and shapes akithi kuyindlela eziningi kunokuhlukumezeka kwesikhathi esingakunaki ngoba akufuna ukuhlukumezeka kukho kwabathandanayo kuphela nasemndenini kuyahlukunyezwana bo omunye ahlukunyezelwe nje ukuthi akasebenzi athola amagama ayiswana athola ukuthi ahlukumezeke and lo muntu bese kubalula ukuthi aphume ayobekezelela lokuyakushawa because ekhaya siprotectana. Nalibazokwenza izinto ey'ningi engedwa